Kopogore manatire county ma Kilifi kama tende county mano ma Kilifi. Ochiwo sir mano mar somo ne jopuonjre moheo 3,500 masomo skunde mago mag piny owacho. E bwo chenro mar sir mar somo kata scholarship ma ichwalo kod tende county no. Koloso Malindi, jalub governor ma Kilifi Flora Chibule wacho ni chenro no geto konyo jopuonjre ma ochando. Tend county ma Kilifi bendo poyo jochiw sir mawuok e gwenge mopogore opogore mosebedo ka konyo jopuonjre mar mondo mi yud somo. Yes. God bless you. And God children can be like here from tuna lead kwa imani. Hata sisi we want to incorporate. Hii ni serikali ambayo incorporate hata watumishi wa Mungu ili kuhakikisha kwamba serikali inaenda mbele. Sisi our jurisdiction is ECDE and vocational training. Lakini tutasema kwa sababu ndani ya Kilifi tuna vijana, watoto wa primary na secondary, tukaanzisha scholarship full, si basari, full scholarship. As we speak, we have 3,500 students who are being paid for. Everything. Si basari, si part payment. Mimi mwenyewe nitazungumza na nyinyi ili tuwe na breakfast meeting na mapasta wote hapa county ya Kilifi. Tuwe na mazungumzo, tujue tutasaidiana wapi na wapi. Ndo tusikae hapa tukisherehekea kwa Bishop Kakala, kumbe pasta mwingine hapo kona anapitia matatizo mingi na hatuwezi fahamu na tujue tutasaidia namna gani. Hebu jamani, tupendeni wazazi wetu. Anapokuondokea yule mzazi, ndio utajua kwamba hii dunia kule nje ni kubaya. Appreciate your parents, love your parents. Hawa ndio ni watu ambao tuko nao sisi saizi. Kopogore mano piny owacho e bwo migawo mar somo idwaro mar mondo mi oket chenro mar neno ni kwano